Lagi semua Produk hijab lah. Cari sini. Eh, produk batin hari ke depan. Kasi angka jara kawa suna ni bisa sugar to angka cara pun atur mano. Sini yang paling bisnis tu kita cara atur mano cawan ni sauta asas lo. Sini yang istiqlal ni location bisa naya asas lo cara atur cawan. Teka siya sakal mo gagay. Sini yang lama bukaga malkung kisah lama ano kedong mahing jong mapagay. Maro bike parking ni bagay building tangga tunggu building machine ko noro kisah bike dan lagi dai ke cawana. Dan jadi bike noro vision dai kiba jita. Lama na kisah ay thokai dori kiri ase dori makai caw. Hamay maro ote mo gay. Ini hayo baik itu disana disana lagi sih apa ini kalau session. Angku yang ini mengenai mon baik sentuhan pakai pas awal, yang mau kita kori naik, pakai pas mau kasih kori mana kayo, pandan kita hanya cakle mana ini nikam sab sab tam terong, ini cewek main, anu ni takut mohon, pas saja, sini lah speaker sini yang live. Yang pun mengo suri yang panai. Ini di dikon sudah terkorma solusi orang sini pasang di location sini namanya kamani bini ya ukul kau bini korbote sini buku ini mereka doaro doran itu kayak grup dan sukongo saya kami bodol si kelas bodol yang hambai yang yang pakai cuma ini Jotan ini, kalau saya ini semua anggayan, korban jotan ini, norok ni kawa, kis ni kok mang kebang macet tondi, norok kising norok, elem kering enggay, kubu kering lagi, kubu hung lagi, lombong teh resap mong, kethano resap lagi, habising bising hangbai boy, kakek nembung no resap lagi. Baik saja di kota ini sini mereka mereka. Mereka kemudian palpat lainnya. Yang sama musuh majaga, yang sajung macung dongo, sombai mangso sungka, sombeling hadara. Ang sekarang nana orang anu kulkul kesini tau. Ini motor singce tetap palpat lainnya. Non Christmas ni tam sungka. Ini ni horono. Songka wa tok Bethlehem mo nor ni bagai tok thangna sya koroksa saikya bono suprai kristo kai to bini kokta bising tising jaga hanya hai hamari kai tung tempat hambai Christmas ni Maringkai, ang kuliah dorong sini elem bakuk tangannya, dorong ada kau dorong. Sakawo kok bokrok by sidak tongo Jisu Kristo asai mani. Porinai atron kimi. Jisu Kristo asai mani kok ke hai. Bini Buma Mariam by Joseph kok senja. Hai fano bro kaizegya sinino pola ketar by bosak diriya umani sijaka. Bo by kok senjangnai Joseph ungka boro kaham.
लुकुनि बुसकांगो मेरियमनि मोखां सकना मुसुंजागिया हाइके टेप साखे कक सेफ्लेना हिनै खावस साफा bo obo haiwan subri tongpru subrani swari khoroksa imango nukjagai bo khola kethar baise sagdri ango bo busa sala khoroksa banai haike nongbono jisu bine mung phardi tamni himke bo bini borokno borokni sumsukni yakni phiyomnai subrai adiarini kuktui hai hinni samani abo nang phaina bagai omorok bebak no ungo Naidi busa burai sikala kethar khoroksa sagdiria anggai busa sela khoroksa bawano haike bo Emmanuel hinjagnai abo kaitor sungbai baksa tongo himani se haike Joseph thumani bacha hoi subraini swari samatoi no khlaikya bo Mariam no kaijegya sak tamokhe bod bini pulyani busa selano baya sak bini sak tanglia haike jisu haike amen hambai sini bukungno sing bini bisingtei sini ketar elemen kokai sing serai sereke terima mabagai ini bosok kajo teba hamari kajo wah je kajo samno tangai sini hari sing tabani kali bila sing pal pas layoi sing je mantai kajo jani sing ya pulayan ro ya par mun punai tonggo hanya saklai wana sini takuk senal bai bukuk alfona Johani mai kenang bugra kaito hanya hai hambai maru kebang ma hayung kotor mawo tini no krisung tabo wasi pandani bisingo seng nini thani seng ya pharlai robo seng ja mate seng tini ya pharlai ya tai sini sat no bonano ya phar robo nang tini o ya pharlai mano seng kisi sa ya pharmani bisingo nang ya kwar khai ya sakti joto jaga chukya jaga wo nangma jaga wo seng ব্যবহার khai manane bagai sini pastor evangelist ni bisinti khai ro puisa rakno ব্যবহার khai manane bagai so mo tharong ni bisinti khai ro puisa no ব্যবহার khai manane bagai apa nang sona subati ko apa seng nini thani chukya apa nang sumai baksa tong phai lugjen ograi ni nang sumai baksa tong phai tai singwa kisi sar mani silai sini yakni khaijmani silai nang kabang masuna hamare di robo apa seng punya di sini paithang